Sorkar Lawan biang yang Nongialam ki Nongialam bahkamat kekasi Students Union bersyakem Shillong balara eki Shillong District Jail hadin bekiman point natura bad William Nagar. Habuyo jingtip yakani ki Nongialam ke KSU bakintub yo Assistant General Secretary Samla Pencai Rani berkumjuru Presiden bat General Secretary Barim ke KSU delit yakandu ekini ki Nongialam hapatok dan keli bertau kam tame halor ke kot yakia jongki. General Secretary Barim ke KSU Samla Donald Thaba ola pentip begini kilangut ki Nongialam kidan hapadeng kemet kepat ke basyat bakhlan. Habakli Samla Donald pentip ke KSU keratung ke Central Executive Committee thymmai bat kini ke CEC kan sasyang Nongialam minta ke janmit menshimrai halor ke jingkhot iakren jong Menteri Rangba kecela halor kisan teli kimat jingdawa ke seng. Mentang ini isu jingtip bagi lapoi sini menam di lawan kendu marmar iki. Ya hak abai berkata gila aibor ya ka nega CEC barang dan sabar begini penben begini kin se Shillong CEC Shibit kin se shim ya ka rai pada abai dei begitu pat juga Sorkar ban ya keren halor di santili gimat di bawah isu pala bu smart ya baru langut gila ayon ra sini lawan rak sini di makir ke biang di dan kamet di pat iakren di awal kita sin di dan kam di pentahi kin se shim rai ni CEC di pemerintah hak abai dei pada pat mungkin le akan jingkhot iakren ke Sorkar ya kan isu biang